Shubor nakaslem jong unong san hima. Unong yalam ke NPP Meghalaya uba Preston Tensong ulakan tho ting persya ya kitu ki he ting kibayalam ban petsothu bakla ya ki patba balada ki sngo bakade pensisha ya kita ki jingken no tu bat ai da ka FIR Bapek bang ngida dei benda semua tu benda penting kena ya kano kabamitir namar bakara berjalan sabas nosi kalau kumju kumba keren ke berunta ani tau NPP tamlok suhu Preston bedu kerat ne tapi ani krum jing tia asu tu ke bisa resu ngahadok mentah ongko kita kinong persawa persoto bakala ko ki hek tengam ko ba tu jingwai persisa se ai se de faya ai ke FIR ada tahu Preston batu ada tahu Kevin batu ada kata ai se ke FIR jar hana bagi badan hapor melok melak rumah wah ubah Kevin benar ada bom buat presiden itu India ingat banyak kem kajian lama ngalong deputi Chief Minister Mentari Opiong bangala banyak like na kabosnong ke jomba syur di ngapa syur ina stong katakaan bangawan hasnong hapok mana lendo ngahapurong dia ka hasnong mana lendo habang lek halay lengkot ngahapurong dia ka hasnong mana lengkot wat kesnong lo kadong kaan ngaburong ngaping kan kesokan yang ompi bapinong na batik benai na kata FIR na ba kide sengsar kata la bakla go he ting ambe kala pamurno wat kedeu yati wei pet suai kapok lajong atrai kata kada bedot ka wat kedeu yati wei wat juong bakata kabas dio ani pipa pibahan kan no go Preston wat kedeu wei pat maplen anum kedeu ide breu tambah kenal antara jrom tanu kle ngomong pi kaya lam sebab apa togin kenal bahaya kata ko kilo ke pabi ko ki khod samla khamtam ya pigi samla kabor snom ki nongalam snom pulom mesmo esrutana menewa sura pabi dari sekolah kilayawan wilayah keren namara .com menyok ad hoc ran berkas kedri sekolah itu kan ya pok nokri beroi mo tinggal ong lo ya ki wat du jikerne Don usip saka, don usau saka, don lu ulai saka. Dengan nama iklan bulan kita tangga situ pak. Islam haka aku ikut tongin yang mik pak. Ai bu kandidat jom ke parti NPP. Ubat dok hat lu udah tak persatrai zona. Bangin yo, ya kajing jok. Kapadon puro. Tiswa bangan putkur. Nakarpa layak sak besok di. Tongnya yang kedet ini perta. Kenapa? Minya edah minya ini. Semua belum kami lupa ikut sama lagi. Ngan orang mga hakakot sa penbud bat ya karakter. Tongnya rakyat. Oh, hakakot. 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 Kau boleh ye pi 7,000